pen commerce ang deng along di pu arong supi pen Shruti Jain trok ang deng kache paondun. Dongboka Municipal Board Ward isi angkang habiram rong phar arong towar kahino ajok rat kisung. Kapapi huk dong hap araratum aphan ake joy pen sang akirat kipidang. Karbiang live ke lang aradon aphan nilihin pen adap ki me kardom ang pajirik lo kardom. Nili Abirta tharmang phi sami jilibepi nonar jekta berdang ton pen. Higher secondary asad lang ang tek kapang dagahut asamang bong pen commerce ang denglong dipu arong supia long kido Shruti Jain tro ang deng chapalong dunsi karbi ang long mate dipu rong supia phan amahang kapaklardon. Bor ilote ajar takyun e sonavi laben chapaduk lote arnisi ke mesan ang tek longji bwasong se dipu Don Bosco Higher Secondary School along kacharli dona bangphi Shruti Jain alang lita kabor i laben kachapadogale pini anke ang tek chathek longlo. Higher Secondary asar lang ang tek kapang dagahut asa mangkang pipen commerce along trok ang deng chapalong dunsi karbi ang long jasemet dipu arong supi lapen Don Bosco Higher Secondary School aphan thedung anong namwan pisi api apo tumaphan anta mahang paklar pondo. Shruti Jain commerce ang deng along pangrum pet Parupira Hokebra Troxy Amarks chapalong dunsi phan sirkep kebra isi tokbor hini mate 91.2% an chapalong dundo. Bangso ning karong Abirta kangdang pen karbiang long life ahin penta ahem humri damsi hirjumi pajiramlo. Manuj Jain pen Babita Jain atuma sopi Shruti Jain aphan pherangke pen ethethini alam the karjo hut nakachathana tengke nili lapuan ang deng kachepale dunong lok laki school athan bang po bang phiatum lapen father saji atum nangethan nakimun lapen bidi sore nakipiduna joinilo lapen nili methang amata ghonta ingorapli ang bongpen ghonta krepli anke anivangta lo kecharli chepadupon pusi Shruti Jain pen chethan pong 91.20% in 12th HS exam. For this, I would like to thanks my parents for supporting me this much, and also my teachers. They have supported me a lot. For youth, I would like to say, don't depend on social media so much. You can keep social media aside and you can use internet for gaining knowledge or when you want some notes, but I would like to say that give much importance to studies. At least don't skip the day for some other works. Do regular studies. It will help you better. Camera person Rosan Hansepen Sarja Pathar Karbiang Long Live. Dokmoka Municipal Board Ward Isiang Kangalong Kido Habiram Rong Pararong Atobar Prabjin Pen Kaselam Jiaphan Raratum Korkanthi Constituency Local MAC EM Raju Tisuk Lapen KAAC CM Atumaphan Kachuningri Korkanthi Constituency Kaparlo Dokmoka Municipal Board Ward Isiang Kang Habiram Rong Pararong Kachelenga Atowar Kahino Parpigajok Rong Araratum Ningduk Chepaklangsi Labangso Atowar Prabjin Pen Kaselam Piponjiaphan Korkanthi Constituency Local MAC EM Raju Tisuk Lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Atumaphan Kachuningri Padopon Haladak Araratum Perangke Athengnu Nangkachathandu Natengke Ward isi a Commissioner Amethang Award along Kelang Kapangkrebe Ajok Kachingthora Sai Thangnatta Claim Pipedet Pusi Akoi Pipon Je non sulibom Commissioner Akehai PTP Ribikang TP nasi nilake hai pi phang chuning ria bang kangtung ke lapu hen lo je non klang bom lo pusi arjulong nasi la towar sengever dame la so towar phano namat nang pa thoki phan ni siragia phanili hin pen soraram gura hoi pen nili non ma pa thoki phansi chuning ri pon iglo Lason si Ningkan isi Sosepen Keklempon NH36 Atowar Pen SGB Ahem Kachelenga Atowar along Power Block Atowar Sitami Prabjin Pen Kaselam Patang Pon Nangji Anparta Rong Rubajo Towar Kaselam Patang Pon Tek Theaprang Tong Sikot Pen Arlong Sangtia Towar Sitami Nang Selam Pipon Nangji Pusi Habiram Rongphar Arong Asar Prakas Rongphar Pen Ningjepon Lalo ward number along non puan ta kaching thur ahin nili tum che thek damlong lesi lapini nangli tum langpon iglong lo laso towar nili tum itilat nangji ladake rongkera klamta atowar kedam I atowar lo
lasi nali tum thek polong yo non ta langbi kai mata langbi player wok lo la pen te ki jala ta bang phu tum ta ju philo ta accident ta dulo ke chuning ri padi cream lo alang li phan ta je election ke hai pen mo phi la tum han ching ki dor dei pu bang ke atuar ke chekhang nang nak lo monon phi alang ki sung ya phan Haberam rongphar arong aphan nangkapele atobarta ward commissioner abang amithang arong alongsi chethok dam rong lapenan parta rong asara phanta thang asona mongta nangkapachini ponabe lasila soteng pulote kebangji kili kahoda bangke cherabdun thekthedat poputa ningje ponthu sona thak scheme la dak nang lili la pen de ki claim tang an sita mi ke pap deng scheme sona thak si block pen interlocking la PWD road to SB Heman ke pele dan dengan dim non puan da pali dam dekhe dat kopia polo ako ke claim a quality mata lason kali daga metal ave thanga ave pusi claim honor pulutang te laso atuwar ke la pusiman puma rasi kebang jilang pulutang te nili tum lason pulte cherab non dekhe lason thak election ke bang bom helang alang tum pi dom matha rong asa tum han chingki ke putong ke chima thama mukhia lum han chingki ke putong chima thalo dong mukakpen samsiningti karbeng long live Higher Secondary Asarlang Angthek Kapangda Kalong Nogao Ramanujan Junior College along Kachari Dunbom West Karbi Anglong Mailu Asar Ashish Kumar Garg Science Angdeng along Asamadang Pipen Pho Angdeng Chepalong Dunsi West Karbi Anglong District upon Nong Megavan Kedamtang Wosik ne Phain Kora Pho Arni Assam Higher Secondary Asarlang Angthek Kapangda Gahut Karbi Anglong apen West Karbi Anglong District Penta akan Midon Senlo Laso Angbong pen Dipua Rong Sopi Kedo Shruti Jain Commerce Angdeng along Asamang Kangpi pen Trok Angdeng Chepalong Dunsi Karbi Anglong aphan Aman ke Banasonsi West Karbi Anglong District Mailu Asor Ashish Kumar Garg Setami Science Angdeng along Asamang Kangpi pen Pho Angdeng Chepalong Dunsi West Karbi Anglong aphan Aman Wanlo Mailu Assamese High School Thanbang Vishnu Chetri pen Arati Devi Atumasopo Ashish Kumar Garg Alangli Nogao Ramanujan Junior College Pensi Higher Secondary Asarlang Tokdunlo Laban Pangrum Pet Pharuplira Troxy Kebra Nerkep Anaphai Chepalong Dunlo Laso Abirta Kimi Karjulong pen Pherangkia Bitung Lapen West Karbi Anglong Youth Congress Amaiphu Augustine Inghiatum Aheman Humridamsi Hirjume Pajiramlo Lapen Akayalong Ansosia Kangtoyang Deng An Kachari Dun Thekja Phanta Hirjume Pajuteka News Desk Report Karbi Anglong Live Tangtenon malam so dihina mo phan bioteng ton marisinang Dihina mo abhiputhot birotar juthuilona Numati BJP Mondal Committee Tumpatir Piponsi Hini Donghap Ahawar Kiduk Kelak Parpik Arada Tumaphan Ake Joypen Sanghan Akerap Kipia Sai Kedengdam Kedamtang Gosi ne Phain Kora Phorni Numati Constituency Angbongpen Kapapidun Hupnai Ahawar Donghap along Numati BJP Mondal Committee Tumpatir Piponsi Hini Donghap Polling Station Angkangkedo Kamjoy Tokbi Kangbur Timung Lapen Lokso Arong along Kiduk Kelak Parpik Arada Tumaphan Ake Joypen Sanghan Akerap Kapajirasai Padoda Sanghan Akerap Kapajirasai Kedeng along Numati BJP Mondal Committee Amaipu Jyoti Timung Polling in Charge Babu Inti Numati BJP Mondal Committee Sahem Chunbang Prohalat Bordoloi Numati BJP Mondal Akong Chunbang Rajesh Kemprai Lapen Polling Station Amaipu Dilip Timung Atum Penchenglok Hini Dong Haba Kido Keongdung Kido Kelak Araratumta Sanghan Kachadeng Dunjia Phan Chetongdung Donghap Ahawarason Thak Karbi Anglong Arlo Pekjam Inglong Arlo Gajo Kido Araratum Corona Abur Penachom Depi Kangki Resek Sorkar Pen Kido Kelak Araratum Phan Ake Joypen Sang Akerap Kipi Avarsai Non Puta Kelong Dundia Tum Dolang Pusi Penangan Social Media Along Pachetanglo Lasi Ahog Hak Lapuson Kelele Dolang Pulote Arpu Kido Atum Ritarlip Dun Pamekara Langchari Dunasonte Mesenji Athe Corona Ke Solake Kiduk Keplang Thei Dhorom Lapen Party Langle Lasi Kisung Pulote Rong Sopia Jo Kido Lapen Inglong Arloga Jo Kido Araratum Setami Isiwetlo Dena Rongpen Bikram Terong Karbi Anglong Live
Korkanthi constituency kaparlo Tekelangjun High School along Pinning Pen Higher Secondary School paman ponlo. Bangsojok Science Lapen Arts stream aphan thanbang hoy kapapleng ji aphan niphaing kora pho arni bang trokebra pho atuma phan jihu chipura sai dengpon. Bangso thanbang atuma phan interview ken ponalong viva lapen demo class along mark inkora phon biponlo. Lapen non-teaching staff ateke grade 4 atuma phan ke penapsi jihu chiput and ponpoposi principal pen pachinipon. আৰু এই ইণ্টাৰভিউতে আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ এটা হৈছে ডেমো ক্লাছ আৰু আনটো হৈছে ভাইভা ডেমো ক্লাছৰ কাৰণে আমি 25 মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ আৰু ভাইভাৰ কাৰণে আমি 25 মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ আৰু এই প্ৰচেছটোৰে আমি উপযুক্ত যাতে ছাবজেক্ট টিচাৰসকল নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ছাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট ডিফু গভ কলেজৰ পৰা মাতিছোঁ কেইজনমান আৰু দুটা বোৰ্ডত আমাৰ এই ইণ্টাৰভিউ সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি ইণ্টাৰভিউটো চলাইছোঁ Tekelangjun Higher Secondary School a principal lapen SMDC atumpen jihu chiput KN ponalong subject ke thekere aman pen Diphu Government College along pen Dr. Deepak Bora Department of Physics Professor Bernard Rongphar Pole Science Professor Ranjit Hansei Geology Merina Teronpi Rengbong Home Higher Secondary School English Department Chayarani Karita Assamese Thanbang atum chetong dunsi Tekelangjun Higher Secondary along Thanbang anghoy kapapleng jiaphan jihut chiput kianasai mesen pen pachunpon dongmukak pen semsingingti karbeng long lai tagde pinya da Abirta kila pansikang toniklo dome thakme aniki me